Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah 2 tahun bersama, akhirnya kita berpisah jua. Adik berjanji kabar kini kita kan pasan yang kapal minan. Tapi apa nanti jadi, kini adik mengingkari janji-janji. Adik berkata kita tak arufan, tapi mengapa kini berbeza jalan. Mungkin dia di adonan lain, sehingga udah dilapikan, sedang bersayang dinai. Kira adik pindah kanan lain. Kama malu kaden suruhkan, orang tua tahu kita bersama. Kiranya nyata kita alah berpisah jua. Untuk apa adik selamanya pandai mengambil hati orang tua, tapi nyatanya adik kini kau elok di luar di hati nan lain. Elok di luar berbeda nan lain. Elok di luar di hati nan lain. Lah 2 tahun bersama, akhirnya kita berpisah jua. Adik berjanji kabar kini kita kapasan yang kapal minan. Tapi apa nanti jadi, adik mengingkari janji-janji. Katanya adik kita tak arufan, tapi mengapa kini berbeza jalan. Mungkin dia di adonan lain, sehingga udah dilapikan, sedang bersayang dinai. Kira adik pindah kanan lain. Kama malukan dan suruhkan, orang tua tahu kita bersama. Kiranya nyata kita alah berpisah jua. Untuk apa adik salamu kau pandai mengambil hati orang tua, tapi nyata kini di luar elok di hati nan lain.